Прокуратура тетіменче ішлегенсем саламсем ешінче шаза илтереде профессия уяве шакуйхын уникемешінче пулна. Савнышлы пуху кайра хиртре пулинде, унда ішхелі педемлетне беберлих читер жылызене числареш. Прокуратура организации истории пірремеш Петербаша пиндеши черчеремейкімі шулда указ қларны жем бушланать. Рашейнчен баланги генерал-прокуроре Павел Ягужинский болны. Ведомствомен дергеленерінбе пашалы тада общество интересы сене хүделет. Чавашиене пуштыға Михаил Игнатьев салам замахынже халық прокуратура организіне шулран жол ытларақты ытлара шанныне балартры. Шана майшы живратада республикра лобко ларод руху жаланат тере. Эжін умай булинде ерге хураленже тараганзем хайзен девишне яланах тюрі камылба бұрнышлайшы. Егебінде бұны ұлтымы шол. Перен прокуратура жан ирцагаре лайық темілі. Хамыр ішіре әбір кашны ғынақ ішлезі бірза. Юзамалы удержезінде ұғылын еспе айыпланы жінзіне, бізен правизіне, бізен жалып зіне, вғытра бақса тоқса, вғытра отет парза, законсызне посылны зіне тәршлезе, тарза хамыр зе лайық тұза бұнды жылап. Жерге посылны 15 пирен пызык, жерге посылны зем удержезінен тарны зем болман, 15 забастовкызым доны зем болман, Пәтік нарушением болна, зәне бір хайвағынде катарца учреждениеде администрациям хайвағытра исправить узабыны. Уявра уйрымах ветеранзіне темліх уйырдеш. Шыбақ эзир прокуратурын халге эжін негісіне ғывны тере республикан прокуроры Сергей Легастаев. Евртада уйрымах евр преступленізіне ұшса парасыбе чавашен адылдарығынде округра пірреміш, рашере ултымыш вырын ежінать. Пілдері федерация сакунезіне посна вадырбен тесле топсабалартына, пилік пеншінна явапты тарна. Пашалақ награды земзірбушне уявра ұсталы конкурсын шенде дүшізіне чесларыш. Шамынбегех прокуратура әшхеліне шудада себе тұржаган журналистіне палыртырыш. Візен ешінже пиренештеш Чаваш радио корреспонденже Альбина Фоминада бұлжам. Чавашен Гларамвали, Владимир Тимофеев, Ирина Рамадова, Игорь Ульянов.